phakathi newspaper. Sizocela nje thanda ukuthi usichazele mayelana nodaba lwaseDriefontein nomgodi owambiwa washiya kanje. Mhlampe wena ungasichazela usibeke esithombeni ukuthi wena ngokwakho yikuphi okwaziyo. Sanibonani basakazi. Ngiyabonga igama lami ngothandeka ngiphuma eDriefontein ngaku-Ward 1 imember yomkhonto wesizwe. Udaba lomgodi aliqali namhlanje njengoba selifika manje kumaphephandaba. Ngithe mangilifunda kwavuka uhlevane la kimi ngendaba yalo daba lalomgodi. Udaba lomgodi laqala ukubikwa ngo-2024. Udaba lomgodi libikwa uBaba Chonco ebikela uSpeaker wethu okuwuBaba Mapaputsi, waphinde futhi wabikela uMama Ngelosi okuwumeya wethu. Bathi bazoyobona umgodi, kwagcine kungafinyelelanga ukuthi bayobona umgodi. Wathi uBaba Chonco wathinta mina eDriefontein sinobaba Sidu ekuthiwa ukuhlatshwayo manje umkhubeni. Sase saya thina sayobona umgodi ngalo lelo langa asitshela ngalo kwakuyizi 24 zikaJanuwari ngo-2025. Sahamba sayo-check umgodi sawubona ukuthi uyinkinga because bakhala ngokuthi abantwana sebeyabhukuda sekufana ukuthi idamu. Umgodi kuze ube khona nje from the first place kwakune-contractor laphayana yenze i-regraveling. I-contractor le yayiqhuba i-G5 kuloyo mgodi loyo. Uthe mawusala umgodi wabe ungasagqibeka, so abazali bakhalela ukuthi kungena amanzi enamanzi sewenze idamu. Masucheka ngeyi-25 ngifonela usonkontileka ngale-24. Usonkontileka athi uzozama imizamo yini angayenza. Ngithi angamana lethe umshini thizeni uzosilekelela ukuthi sikhona ukukhipha amanzi laphana kungabi namanzi. Kodwa sithe masifika ngalelo langa lelo ekuseni ngeyi-25 January mangiphosa itshe mina phakathi ngabona lo mgodi udeep kakhulu. Ithe mayifika i-TLB elethwe usonkontileka sazama ukuthi sikhiphe amanzi. Kodwa before kufika le-TLB ngafonela ukhansela uMayisele wase-Ward 2. Ngamtshela ngathi hayi umphakathi ukhala ngomgodi laphayana. Wase wathi kimi into ayisho ngiyaphapha mina. Ngikhulumela amavoti sikhankasa kabi sikhankasa ngemigodi singangene kuwo. Ngandlula lapha ngathi kulungile khansela ngaphuma kuye ngamangala nami kusiyami. Saqhubeka thina yathi mayifika i-TLB yazama ukugubha yadibana nenkinga ukuthi kunetshe lapha phansi. Akugubheki ukuthi ivule umsele because kune-storm water pipe ekhona laphana sasithi lamanzi azophuma ayongena khona. Yahluleka saya kwenye indawo masigubha uthambile masithi kunepipe kwaqhuma ipipe lamanzi lapho. Ngafonela kwamasipala ngambikela futhi ukhansela sekuqhuma ipipe. Waphinda futhi wathi ngathi bangakushaya abantu basemasihambisana ngoba uyaphapha bangasakatholi amanzi. Ngaphuma futhi kuye ngafonela kamasipala e-ofisini esinalo thina lapha eDriefontein. Beza bazongisiza kwalungiswa indaba yalelo pipe lelo lavala ipipe. Sahluleka ngalolo hlobo ke siyi-MK sithi siyazama ukuvala umgodi. Ukhansela samtshela hayi ukuthi ukhansela akazi njengoba namhlanje sebempraise kangaka. Ukhansela uyalazi udaba lwamgodi. Sazama thina siyi-MK ukuthi sivale umgodi kodwa yena wasiphebeza. Namhlanje senampraise abaphephandaba bayampraise ukuthi uhlale nabo ubusuku bonke. Wayengenzi ingane usahlale na-MK ubusuku bonke kuvaleke lo mgodi ngenxa yezingane. Kumanje seholileke ukhansela. Uwona mvuzo ke wakhansela wase-Ward 2 ukuthi lo mgodi sowubulela abantwana ababili okuwesi labantwana bayafunda. Bathini emakhaya manje? Bayangikhalela bona labo bantwana abazali balabo bantwana ukuthi bafuna impendulo ngabantwana babo. Khansela uMayisele ngamtshela. Usonkontileka ngamtshela. Usonkontileka bese kuba umkhandlu wethu umkhondo wababudedeni. Wayisayina kanjani i-letter of completion ekubeni azi kahle ukuthi i-letter of completion uyisayina ngabe yonke into imigudu soyilandelile ukuthi usonkontileka umsebenzi wakhe uqede kahle. Imali ye-retention wayithola kanjani usonkontileka ekubeni bazi kahle ukuthi azange azabuyele emuva kwamosheka. Lo mgodi wakufanele bawenze i-refurbishment bawugqibe before kuzosayinwa incwadi yokuthi umgwaqo wenziwe kahle. Siyabonga. Shoda ke sobhodlile. Shoda ke manje. Okay. Bengithi nje okukhulu kunako konke into esihlanganise la namhlanje into ebuhlungu kakhulu umdlula kwabantwana
behlala nathi emphakathini esiphila nabo bebalulekile kubazali babo. Akusho ukuthi ngoba nakho sebevelelwe lesimo ngobudedengu babantu thizeni nomasipala wethu, akusho-ke ukuthi bona ababalulekile, babalulekile. Ngithi nje dudu kakhulu emndenini wakaMposula nasemndenini wakaSimelane. Sithi siwumkhonto wesizwe sasinabo ngako konke, ngoba lo daba siyalazi ukuthi lusukaphi. Ngabe namhlanje akunje, siyaxolisa, sixolisela wonke umuntu. Siyabonga futhi kwabakhonile ukulekelela ukuthi bahlale lapha, babahlalise bewumndeni ukuze baduduzeke, baze bathole amathambo abo, bezokhona ukukholwa nabo ukuthi ngempela lento yenzekile. Siyaxolisa nje kakhulu, siyabaphiphisela engathi inhliziyo zabo zingaduduzeka. Siyaxolisa. Siyabonga.